Institute of Business IOB Dili gradual tam finalista nang atus hat walunulu. Cerimônia graduação Instituto of Business ne halau ia salão campus IOB Fomento 2 Dili terça-feira semana ne. Cerimônia graduação ne halau durante lorong rua. Graduação terça-feira ne focaliu ba Faculdade Information and Communication Technology ICT hamutuk atus rua runulu resen 5 usi Departamento Rua Gestão Informática no Técnica Informática. Magnífico reitor IOB Pedro Ximenes iani mensagem fotilia fuang husi Madre Teresa husi Calcutta ne bedehan itala bele halo buat bot mai be saida makita bele halo makita halo buat kik mai be hodomi bot. Mensagem é simples, né? Fotilia fuang si Santa Madre Teresa husi Calcutta. Jadi ane dia kata kita label halo buat bot mai be saida makita bele halo mak halo buat kik mai be hodomi mai be mak bot. Tambah sih halo buat kik hodomi bot halo larang halo nyam ikabit halo sini kita kontribusi sama. Jadi ini cuma fokus sih lah yang memang pasti. Para saya akan memang dia bela sudah sampai bela sudah siap. Entretanto, Anacleto da Silva amang husi graduando senti contenti tambah badala uluk nya uang nain tolo mag gradua ona. Sentimento ao contente tambah pela primeira vez ao uang datulu minha gradua e sucesso em estudo ao vez pamarão tambah support abahal dari ini assessment Reportagem Juliana Ranahi, Germandina Saber, Televisão Timor Post.